Parce que ah wa pena fo ni kango. Pas moi ça ko kita ba si c'est solo anda pardon ko kate. Journée mobimbo ko pisse pe am susu pe 5 fois 6 fois. Oui, o ko beta na obonde bo sala kana masuba ne kit me ba ndambo kitaka na kaleso. Ok, donc tu as un film boy ba fi o bazala a bomba raté. Dès qu'il y a un mono kamba non quand sont saleté boy. Mo ba mso so mo na boy la ti pantalon mo ne vrai garçon. Au moins pena garçon aza beau mais beaucoup tani na kata longole ya single na otano single na kati na suna obi pena te. Non senga trop bolanda be mission na biso ezala vraiment bien. Bo s'abonner na ba chaîne na biso DKM Flash TV eza bien. Pour susu baninga no lia na bango bien et pas na bino ba edika ka oteta ngozala mwana muke mais moko atana ba église ba classe na ndeto vanda boy na ba famille mo pe okomona likamo boy ozimwa leso moko wana DKM Flash TV awa sona olo tondite komeka tena DKM Flash TV Abonnez-vous massivement à DKM Flash TV pour vous avoir information bien. Oignon se fait ça conseil beaucoup dans a DKM Flash TV. Vous abonnez belé vous baliba mon orgasme mon côté musuté au bas théâtre au bagage au ni biloko oignon se beaucoup dans a DKM Flash TV. DKM Flash TV, DKM Flash TV ma solo. DKM Flash TV, s'abonnez-vous massivement. Bandeko, Boya Botala, Bachene Leng, Bachene Kitoko, Yomuto na Afrique, Amérique, Europe, Océanie, Bandeko Nangai, Soki, Tofongoli, YouTube Nabiso, Yo Beta Kaka, DKM Flash TV. Cliquez au commandant ma solo. Ba oyo linga kaba musicien au commandant barona 4. Ba oyo linga kaba théâtre au commandant barona 4. DKM TV ma solo. Bonjour, bonsoir, na fan ça. Ya DKM Flash TV. Bonjour Nabino. Ba bisous Nabino do mabosa le labino fort, ya fort. Mabosa kraka bino. Ngande mna linga bino be bino pe na ebo linga la bino ngapo atambo benganga bo ebisa te do mami kolo miso fosala bo wi ngalinga nde bongo o mona ke mutazai na posa ebso likamo ba benyo a ebisio te do mai koto to sala bo na bikolo bo komolo bakako do mafo like saka pe pratique pe fo zalaka bon mona ebo lela ki me yango ala do bo sabite ya msala photo sa msala en plus to eba YouTube pe ya mo kazo kanga ba chaîne toza moi ba limite no mo boye bibilanga do mabosit tona ba limite vraiment pona marambo po to batela pe musana biso to lia moi kwanga manguba moi lipa ba fan nyonso do mabosi bonjour on a la caméraman na ngaidem na ina bande mission na PC mbotete bonjour na ma caméra mobile mwindu ya mbishi bo misana benga yebongo bonjour na boss na nga David Kanyama de États-Unis d'Amérique. Hey, boss nangande américain, bonjour, how are you? Naba mikolo fona ma pesa boss nangai mbote na anglais. Potaka yazana américain, fois mbote na anglais. Bonjour no papa otozali na maman na baleki na bisonyo sa pesa no bonjour. Bonjour na grande terre propre Denise la Pembe chez la Suisse-Irlande. Moi ça Pembe des prix suisses. Bonjour na yo de mo boss lelo ayekaka na sujet na propriété à Mobali. Ah. Nzambe na ngai na sekite me na regretter na ba regret abande on a bisa mibali te na biso so za mobali foko na douche sokolo umelate on ngate ngana mobali ngana mwa site baba sinde mtu balumba so ba mbali te nana ngwa ebisio bongo ya ba mbali belé bana sola ma sansamba sola mapeka à l'équipe na batikelo solo mo boyo mo koki to kapena on soit lipe kalwa mtauto me makimpuka mais amemi kimpuka te auti po sokola bande konanga mibali yo mto fima o mela cigarette chaque jour oko ça pena boto kati ponyo ano mela cigarette mais mususu o procès ça pepsoda
aime soupe au brossete o meli cigarette na moye ti butu na tongo fumer lisusu yo ano bimi puis ok surtout bande ko na biso ba chauffeur de ba ofingisa bande ko mibali trop yo kanisi nde so za chauffeur nde lobi ki oza salite to be chauffeur ebele ba oso tali chauffeur azali na vola azo bula so ko buila so ko bula on limite ki aza chauffeur yo momoni degré propre o yaza na ngote okumisi nzambo bi te garçon aza propre o tali no pa kolona e manzaka na e o lobi te garçon aza propre ba garçon ebele ba komi afime na ye minu na ye moko ko kaneti ngado mabosi ni na zabo mobile swalinga première et l'on a tala el bosso na tala na minu ne na lukaka na lobelo mobo aseka pa na tala minu ne so to vandi moto mususu batuneto bazala na basinizit ba pompa ba parfum te ba koka ba sola makasite akoza apompa ne parfum te moti kala yo ke solo te obandi pendo o yo ke solo luka solo nzoto ne oyebate mais ba gatso belo mona azaka na so kiloti mako so kiloti on peut tout na peine des grands mutema mabe azana on peut que zaka so kiloti on était noir te ya pembe so ya pembe ana angunza maboye otala sengle na so kiloti na kati pena nsambe obi est-ce que vraiment moi mon balo amiyo kila kamawa et le but que chose à moi mobile faut que Paul en soto noise à les belé à ma pété à les belé ya sena noise à les belé té et le but bon té mobile faut tout le monde a tout le bela trop ka propriété à moi sinon faut tout le bela propriété à mobile ndé moi ça sokola ndé mobile peut faut sokola ndé moi ça change à basuna yo peut mobile faut changer à bon pas au pisaka journée mobimbo ko pisse pe am susu pe 5 fois 6 fois oui oko beta na obonde bo sala kana masubane kit me ba ndambo kitaka na kaleso okendo kutana fimo boy ba fi o bazala a bomba raté dès qu'il y a un mono kamba non quand sont saleté boy mo ba msusu mo na boy ala ti pantalon mo ne vrai garçon au moins pendo garçon aza beau mais beaucoup tani na kata longole ya sengle na yota no sengle na kati na suna obi penda te apusa na pembe no tali beauté o monie na ngwana yo ki sola mapeka na obi te garçon penda salite ase comment na se pa lia ki pondu so ki pa lia ki madeswe so ka lia ki ni ekangami na minu normalement so ki aussi ko lia faut rebrosser avo bima faut rebrosser pas autant au brosser ana so brosser te oze obimi ka bongo okyoko vanda place bat baza mutunyo soto a tirer attention kana minu nayo bande ko mbali faut ko brossa ka trop muto ko brosser ka so lelo pepsoda sili déjà au 3e jour somba pepsoda pas pepsoda déjà tant auto brossa kana tika biso na fraîcheur mo bona munoko faut ko tant au brosser aussi so brosser le peut bimsa mingi solo munoko za lolem faut qu'on nika ka bien le lem na opena na brosse on nika ngo bien na mona batum so ba sa la net ba papa biso akale bele ba sa la baza ba singa mo boye na mona bateka ngo pe ba singa mo boye bazala ba benda apena salite na singa wana so ka brosse si ça zo singa na wana bendi salite pas le lem ne pe sa solo na miso batu oyebinde ba liara te oli eloko oli na batu so panzi biloko na munoko omuno oli na muninga na sani liboko na yo e komiti liboso ya liboso muninga olia ba fufu o kati fufu baninga mso ofina yo tango mona po fina fufu mona ngo retard pona yo za retard o kodisa ngo ka bongo oli na baninga le ba fufu etikali na biloko tala au moins na vie non senga trop bolanda be mission na biso ezala vraiment bien bo s'abonner na ba chaîne na biso DKM Flash TV eza bien pour susu baninga no lia na bango bien et pas na bino ba edika ka oteta ngozala mwana muke mais un moko ata na ba église ba classe na ndeto vanda boy na ba famille et mo pe okomona likamo boy ozimwa leso moko wana na mona ba mbali bazana ba erreur trop o loba na miso bato ozo panza mino ozo loba makasi ba so izo pumbwe kele pa na oyo kate
bande kwa mbali boza la propre o comprendre mon avernon le ka benga ye alime o manzaka tsa ta base manzaka na we kemba salite makasi mo atola yo ozano kuna tatola ti li papa na misapi yango salite bongo okena ngo ka bongo ndire so yini yo lo bate so ngana mo ambalite pona tsa ba propre belé na komi de PD bino bokoma mona so mutu mo ambali mo za propre makasi bo bengi za PD. Ce garçon qui n'a somba basu na ye ba sengle na ye somba mo ba body na ye mo ba pantalon na la ta mo kanga dadi na ye mo ba benga ngoni ni dem oh ba ezala awa la ta ba pantalon ba la ta ba jokin mo bo kangiye ala ti mo ni yo ko to bi na bengi PD ala ta mo kilote na mo ki bengi PD te asa propre mo ba la propre. Yo no salité te mo salité comment mona nyoso moninga comment osala comment mona ma be o asa salité garçon na salité garçon na asa kutu soin na bolande te sur la parfum mo mbali mbaninga otika kozanga parfum te pour ça pédit pour ba bimane te asa propre faut que ça la propre bande ko nga mibali propriété tanga mateka pona ba basi mais pona ba mibali pe Bo s'abonner Canada M Flash TV, bo za décider ngandi na zabona sala nyonso. Na pesa conseil, na sala pratique, na sala nyonso biso to za bongo. Mais bo s'abonner le kana ba ka po bande kwa mbali. Po na yo kyango trop po na bande kwa mbali. Baloba akara bien propriété ya po na bino basi. Yo mo sinde sala boyo sabo enga kutu nde na zabwe. So na kosi na douche savez allez ate na sopi kama ipa mulunge mba mona bimi na ngai. Te mobile faut qu'on nique ranzoto na obi on nique pena mapeka na yo nique ba awa solo e vendre awa au moins ta moment espace c'est hors kokate pourtant on quitte arrête ça ka solo ana ko quitte pardon o mobilité ya on bo mona basi bazo kimara bino so za salité ba la salité ba lo ba mi nga somba bolingo na mbongo oui so za salité mo so posa pembe no po mbongo no po sa mbongo ko lingo te posa salité bande ko na mbali soki bo zuma conseil o de ma boss la pulga mo ko se le ça pesibino ba surtout awa pena fo ni kango pa mo sa ko kita ba si c'est solo anda pardon ko kate propriété eza pona mutu nyonso eza ka pona basité te baloba bongo te mobali msoko za vandi botali pena mobali bandi na banda na manzaka tsoko mana soki no bite garçon za propre te garçon mutu msoko za kitoko te ka propriété na ye bato bakomi ko sepela na ye okoza tena desu kilote olati o mso niki pona tokolo bate os m super bozue koza la te mais moi de mako olati moko na mso sokolo tandi tango luka so oyo sokolo zu wana mso solati mtoye bate avo bimana tongo sokola mai na nzoto pona nzika to tokaka tokutana na bato ndenge na ndenge brosser ko tsama ina mnoko po obwaki te po ni saleté bon zo process ou la biso ba minutes belete oko sa moi 3 minutes moi 4 minutes aussi sur nos process ba fan nyoso do ma boss bo s'abonner ngam na yebisa bino en tout cas bo za décider biso a to za théorie pratique biso bongo to pesi conseil koto to pratiquer on to pesi conseil koto to pratiquer on en tout cas vraiment ça bien ngana osenga ka bo suggérer moi ba suggestion na bino ça la bien moi ba conseil na bino pesa biso pena pa to zala et ça la bien ça les mission mon ba obenga demande une mission na ekena bien demande et ça la biso pe bien et ça la biso bien surtout sur ba peine na bino ça la biso vraiment bien DM oh toza biso le to beto pesa kama conseil amukie to ke non pe amulaite mais mon conseil mo amukie po bande wa mibali pas to lobela trop ba mama le to beto le yape ba papa pour na propriété nzoto na yo moko po bongisa ngo ozela nini ba beto ba fimbo te ba beto bi bango yo fimbo te mais yo moko nde gêné yo po atambo vandi na muninga o boakili se pa o mono vandi na muninga na monsi na mais monsi na mo lula muninga e kama nona za kitoko na mona ki propre mais mba monsi no mo na atika lo yebso te chéri le lobi mi bien na loba na ote fo sosola yo mo fo mitala te na zonga na sima na zonga moto na mitala se nga na propreté merci to kaboy lelo bisous bye.